Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Akhilesh Yadav MP Lok Sabha na Kannauj ka Jilla Uttar Pradesh, ubariru President ka Samajwadi Party, haka arpo pratar yong araja arpunrio, ulalet jingo ya ka Anupama Jaiswal MLA ka BJP ka bala mensaw, hadian ka jing thang yaw ting shop Akhilesh haka jingyakhi habaraik. Haka jinglet jingo Akhilesh ulay kendo ya ka Anupama kumjo ki bahiyang jangka bat kublay kitbok makan kot kan khiano. Haka jing tho jung haka PHX Akhilesh ulaong kwa baka dingkan kelang hapadang upat ba haka imlang sa lang. Ula benrap baka syongsok syongsngan kadai pandon bat kasanyi ma ka betray lang kadai ka bokongsan banda kani ka daw poblalet jingo bat kitbok ya ka Anupama ka MLA ka BJP. Kumban syukurau baka Anupama kala syak sumar ha Medanta Hospital hadian bakala mensaw na ka jingkem ding kat bakadang persyang bantang yakiting shop door jong Akhilesh Yadav bat kumjo jong Rahul Gandhi. Ketika jing thang ting shop dur kedai ke belapan long da ka BJP ban penram ya kaliang persya ha ka Lok Sabha bakam kersan ya ka Women's Reservation Bill arjar arpunriu. Ki doktor ki bosumar ya ka kila ong bakala ing ha ka dur kmat bar ka jing sumar ya ka kandang yai beteng. Ulok ka Anupama u Ashok ula ong baka jing wan jungau Akhilesh kedai ka jing sngobriu bat pentep pau Yogi Adityanath Menteri rang ba ka Jilla Uttar Pradesh ulakran segi bahiyeng bat betha ya ki bor sumar ban pej benya ya ka Anupama ka beri ka MLA na Barai constituency. पानी में डालो Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya